Namar ka jingbom hun halor ka jingbha tiket yekon election MLA jong ka parti BJP Najirang constituency ki nongi lambat kinung kitkam jong ka tiga parti ha ka sin sajan jong ka tayo kata ha ka sautrik urumphang arazar arpulai kilami no na ka tiga parti bat kum kadak jong ka jing ino no ya ka tiga parti ki nongi lam jong ka parti BJP kila khliap no ya kalama jong ka parti BJP. Uba Francis Ren tetiang ubri presiden jong BJP Jirang Mondal daga jing bitar halor ke jing pom ai tiket jong ki nong yalam ki bahalor ya uba li bare ubri orang ba wala sim kia baha bandung banlang ki pej ba jong ke constituency ban penklannya ke parti BJP ha ke constituency ke parti kamsyam lapdiang yu banlong ukurtong Henry ki ai penban ya ga ria sangma bani khun ha ke election MLA arajar arpulai na Jirang constituency. Kita kino ilam jong Jirang Mondal kilong makin Christian bet yuba libere lada un peniso syekonong parti lani uniang kumukertong simen henry kinom Christian Shu ya keseng BJP ni peni ya ka power jong apo kadaka grassroots level te kum kadak ban penpau ya ka jing persya halor ka jing lek don bor jong kita ki breu ki bahalor te nagalyang jong aku mendal Presiden jong katen Jirang constituency ngasno ban penpaulang da kejing yang penjurang jong pi barok kepej ba bangan resign no hana kapor kum ubendal jong ka Jirang. To the State President of Bharatiya Janata Party BJP, subject resignation letter. Sir, we would like to bring to your kind notice that due to the unfortunate and completely unexpected circumstance whereby the BJP central leader allotted 2023 MLA ticket to the wrong individual whom we are fully aware that the person did not deserve the 2023 MLA ticket from 10 Jirang Ribhoi district, Meghalaya, as we, the Jirang Mandal member, have worked very hard and sincerely for the past 2 years to propagate and uplift the party image within our constituency, and despite our all-out effort for the party, the central leadership did not even consider our full support to Master Lee Bare, the deserving candidate. Hence, we, the Mandal, along with all the supporters, have decided to formally announce that effective immediately we resign and officially denounce any further alliance with Bharatiya Janata Party BJP Jirang. Along with this, we have decided to dissolve all the 77 number of polling booths within 10 Jirang Ribhoi Meghalaya, since all the members of the polling booth have been formed and supported by Master Lee Bare. Hence, for right, all the undersigned tender our resignation and resolution to dissolve the 10 Jirang BJP Mandal. Shri President Francis Rendetiang, President of 10 Jirang Mandal. Shri Grateful Sengkli, General Secretary of 10 Jirang Mandal. Thank you. Power in Delhi, but we show the power in grassroots level. One mistake, game over. The ngaso menang, bah. Hari ni ngapor, da kajing yang menjurang bara, tharai pi yang menjurang pa ba? Bangin kaliap yang kalma BJP, menjur. Da kumbangaw mentah, da sisndan, ngin kaliap ya kan kalama BJP, kum kedak, kajing persya. Jong kita ki langyong ki badon ha kajaka kaba hap bandang da kai khmat banga balik kidang pen bandai khmat ka boyong te nga so bandong yapi nastat ngalayo e kabor kumno bantre hapo kamandal henre menta kai kabor ka bikil ay nga kim pendon kami henre kum kabor bikil ay ba uno gano ka aspran kedet uno aspran kedet bom syam la yus la pendon kam yo tau mendal bakil ai bor napok ka state level ngaong ya pi
ladang kenduk bakum kita ngaru ngadon kabor banle la syai la ciski I bakane baro kita beriu kibadon yang kata lebel ke bahaya kin hap hi benba ya ka jingit si tengah sobat nang ebi batang kata kan kapor ba nakal yang jugi baro nyau tuli ki plingbot ki bagi ladap tresitom hak jing sponsor jong uli bare bat baro ki plingbot member ki kisan murca bat kinong kit kambaro hakane ngasih ngila ya hulang ban desain no kum kinong kit kam jong ke BJP lambar ke BJP kum mengitip mentah kadai ke parti ke batok kakular na kumui kale pat na kumui ka kam kandai ngarong ba nang ne sekmat balara ka parti BJP kadang wan po ka jirang jong ngindom la supan sinyak dele dai nam ngindom la supan sinyak dele ke kum tahi sisnon so banang pi ba ngin kelyap non ya kena lama kum kadak man penpau ya ke jing persa halor ke jing dan bor jong ki high level tinggal kriap ya ke BJP kublai sibon kublai siajarno I bakapor kajongi kumangiang mana nomor kumangila rai mana sekmat ngiyak be sekmat lang baka parti independen tingin atur baik te semua bodong tak ketah ne kapor kublai sibon kublai siajar nagal yang jungi meeting te kipai bahi barok kidong but jong uni u libare ngila simlang kawe garai ngajing menjurlang bangi hap ban ya isakmat dak ba ngihap ban ya kon baik naka parti independen kumba kipai ba barok kidong support jong u mentala arsnam kita kipai ba kidong kwa ba uni kandidat jing on song thai ba un weng no ya kata ka ba ban sanya na te kwa hi ba uni isakmat te ngarok ko mendal hang jing ya menjurlang jong kipai ba ngarok kuliah ban ya bantelang kejuk lenti ban ya support lang te ai bara jing tre jung nang sekmat badang kadang sithem moi la tre ha por bum so ngi nakaliang jongi kumki pai ba no snong jong ka jiana constituency te hakne kasni ngi panpau ya kaneka jing ya donlang jongi rangkat ka jing sakhilang jokini ki pai ba ki bolong kinong kersan ba ngi lami no ya ka naka parti BJP ya ka daw joka jing mi no jongi kalong namar ba ka parti BJP ka kam sngap bat kam syakskor kam pediang ya ka ka ba nakaliang jongi ki paiba nong kersan ngi don ha kata ka jingkwa ka jongi te hinre penban makapat nakaliang joka parti bat khamtam nakaliang joka state level ki penkelak hongpong yangi kum tangi ru hakne kasni ngimban se bangin kelak hongpong da ka bangimi no nakane ka parti ha ka bangin mla kan ban kersan ya wepat u kandidat uba ka parti ka pha syakane konstituensi jongi kum baka pau menta khamtam baka pha ya ka ta ka kandidat ka ba kamde ka traisnong nakane ka jirang konstituensi jongi bat khamtam ru ba kamde sisahi ka brio ka bade na po nangne na po jelami kale jongi te den halor jong kane ka daw ngiso bangi persya ya kane da ka ba ngimi no sisdan ha kane sni ta kita kublis bot kum bakalong hi menta nakaliang jongi nginom kenrandin ya kene kakam kemut ngin yai be sakmat ha ka ba iba libare ibang ngila itu ba ide nong yalam jongi kemut ngin habut ya I ha ka ba I pai menta ya ka bani kun naka independen nakaliang jongi hi kum bangi kersan ha kini kisni ki balada kum tahi ngin yai petang ya jing kersan ka ba purahi ha ka bangi hab menteri sitom met bat mensem bah bangi hab ru ban pe miet pe isni na banta banon raya ka jing job hai